you? Are you feeling any better? Just as I thought. It's much more effective. Dobrodošli nazad na Kritiku. Ovo je jedan video koji je nastao zbog drugog videa koji je trebao izaći prije ovog videa, ali će ovaj drugi video ipak izaći prije prvog videa. Hvala. Trenutno radim na videu o modernim MMO igrama i on bi trebao uskoro izaći, ali morao sam zastati malo jer sam primijetio nešto čudno. Umjesto da pričam o tome, pustit ću jednu kratku video montažu pa se vraćam. Volio bih da pogledate i razmislite što se točno događa ovdje. Izvolite. Ono što ste vidjeli ovdje je montaža od nekih 4-5 različitih igara. Jel nije to čudno? Oduvijek sam bio ljubitelj MMO igara i rado pratim najave novih. Gledam trailere, čitam šta ljudi pišu i ne mogu si pomoći, sve mi to počinje izgledati isto. I ne mislim sad na kao sličnosti u žanru, u mehanikama, što je i normalno jer su to MMO-i, nego doslovno na estetiku, na prezentaciju, na dojam koji ostavljaju. U zadnje vrijeme ljudi baš puno pričaju o novoj Chrono Odyssey, što je normalno jer je nova i u najavi je. Obećava se tu mnogo, što je već samo po sebi red flag. Ta stalno uvjeravanje u bogate svjetove, u to kako odluke imaju posljedice, uvijek je sve novo i veće. Meh. Pogledam Chrono Odyssey, pa Tron and Liberty, pa Ion 2, pa neki random teaser za novu korejsku igru i stvarno ne znam više šta sam već vidio, a šta nisam. Doslovno ću morat početi voditi dnevnik da bi znao šta je šta. Svi ti traileri izgledaju kao da ih je napravila ista ekipa sa istim filterima, istim vizualnim stilom, pa čak i istim glumcima. Kamera se okreće oko lika u predivnom oklopu, netko gleda u horizont, dok svijet gori, orkovi jure prema portalu, lik izvuče mač, sve se zatrese, svi skaču u zrak i ne znam, slete sa efektom eksplozije. I sve izgleda fantastično. Iskreno, nemam ništa protiv toga da igra izgleda dobro, volim kad nešto izgleda moćno, ali kad ti se 10 različitih igara u sjećanju pretvori u jednu veliku nejasnu smjesu, znaš da postoji problem. Većina tih igara dolazi iz Koreje i koristi Unreal Engine 5 i tu već dolazimo do srži problema. Unreal 5 je moćan alat, ali kad ga svi koriste na isti način, dobivamo isti rezultat. Prepoznaćeš ga odmah. Taj savršeno ispolirani svijet, gdje sve ima onaj reflektirajući sjaj, gdje je svaka stijena ručno oblikovana da izgleda epski, gdje su modeli likova kao iz reklame za MMO parfem. Taj next gen look je postao novi standard, ali s njim je došla i nekakva sterilnost. Sve je savršeno renderirano, ali bez duše. Problem je što developeri u želji da impresioniraju sve više idu istim putem, sigurnim putem. Koriste iste alate, slične animacije, slične UI-eve, iste sustave borbe, pa čak i slične glazbene podloge. I to nije slučajnost. Te igre se većinom rade sa ogromnim budžetima, ciljaju na korejsko tržište i na zapad i svaki investitor očekuje blockbuster. Nitko ne želi zapravo riskirati. I kad neko vidi uspjeh neke igre, ako se to može nazvati uspjehom, onda drugi studio kaže ajmo i mi napraviti nešto slično, samo ljepše. I onda ide isti ciklus korištenja istog programa, sličnih elemenata, pa čak i mape izgledaju dosta slično. Ne znam, meni baš fali onaj neki osjećaj praznine. Znam, da, to zvuči čudno jer ne možeš biti ispunjen prazninom. Mislim na, ajmo ovako reći, početak je neke igre, jel? I ti krećeš u svoju avanturu. Početne zone su odmah onako bogate sa prekrasnim, božanskim drvećem, sa svjetlećim krošnjama ili prekrasnim plažama oko tebe. A ti krećeš na levelu 1 i već na sebi imaš oklop ko fucking Sauron, a mačeta je ogromna i svijetli.
Onak, šta se dogodilo sa poniznim počecima gdje smo seljak i onda se polako dokazujemo, napredujemo. I to se vidi sa skillovima, statistikom i opremom. A ne, brate mili, ti si level 2, imaš i mač, i luk i strijelu, i 2 sjekire, i staff. I čim kreneš, imaš već 7 skillova. Šta se dogodilo? Pretpostavljam da se ide niz dlaku mlađim generacijama koje žele da sve šljašti, da je sve brzo i atraktivno odmah iste sekunde jer imaju sposobnost zadržavanja pažnje kraću od vijeka igre Concord. I onda eto, valjda se mora stvoriti sve što odmah na prvu izgleda savršeno. Ali u toj utrci za savršenim trailerom i grafikom često zaborave da igra mora biti igra. Mora imati identitet, nešto svoje. Ne može se samo nasloniti na engine i vizualnu prezentaciju pa se nadati da će ljudi ostati duže od mjesec dana. I to je zapravo srž mog problema s ovim trendom. Osjećam kao da već sada mogu predvidjeti sudbinu većine tih igara. Ogroman hype, beta testiranja, early access, eksplozivan start i onda polako, ali sigurno ide pad interesa. Serveri se spajaju, eventi više ne drže igrače, Discord postaje tiši i igra polako umire, bar u očima većine. Jer kad sve izgleda isto i kad se sve temelji na prvom dojmu, onda igra koja dođe kasnije izgubi na težini. Ljudi su to već vidjeli. Čak i ako ima neke svoje dobre strane, izgubi se u moru sličnih naslova. I to nije samo vizualni problem, to je problem filozofije dizajna. Jer ako si toliko fokusiran na to da budeš kao drugi, samo veći i ljepši, gubiš priliku da budeš drugačiji. Samo zato što nešto nije lijepo po nekakvim zamišljenim standardima, ne znači da nema svoje kvalitete. Dokaz tome je, ne znam, Vampire Survivors ili RuneScape nekad davno. Zanimljivo mi je kako su indie igre koje imaju puno manji budžet i često ne koriste ni približno tako moćne engine, zapravo puno hrabriji u dizajnu. Eksperimentiraju, riskiraju, nekad ne uspiju, naravno, ali bar pokupe respekt. A s druge strane, veliki MMO-evi koji su prije 10 godina bili sinonim za inovaciju, sada mi djeluju kao da su se pretvorili u tech demoje koji samo čekaju da im se nešto dogodi. I zato kad gledam te trailere, ne mogu se više baš nešto ni pretjerano veseliti. Lijepo mi je za oko, ali ne osjećam ništa. I to je ono što me zapravo najviše brine. MMO žanr je meni osobno uvijek bio vezan za emociju, za svijet u koji uroniš, likove koje zavoliš, ljude koje upoznaš. A kad sve postane isto, kad sve izgleda kao da je prošlo kroz isti filter i algoritam, gdje je onda prostor za priču, za zajednicu, za ono nešto zbog čega se vraćaš igri? Ne može sve biti isto, vidjeli smo to i u prošlosti. Postoji razlog zašto nikada nije došao WoW killer ili Minecraft killer ili ne znam, Fortnite killer, iako su mnogi pokušali. Ne može isti recept proći 2 put. Možda pretjerujem, možda će neka od tih igara stvarno iskočiti i pokazati da ima nešto više od dobrog izgleda. I ja bih volio da bude tako. Ali za sada mi sve to više izgleda kao nekakva utrka u kojoj svi trče istu stazu, u istim patikama, s istim tempom i nitko se ne usudi skrenuti ili usporiti ili bar obući drugačiji dres. A igra koja se ne usudi biti drugačija, teško će ikad postati legendarna. Hvala na gledanju, ljudi. Vidimo se.